ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 29 июл дар шаҳри Чолпон-Отаи ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров доир гардид. Дар ҷаёни суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамсоягӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистонро ҳамаҷониба муҳокима карданд. Натиҷаҳои самараноки сафарҳои давлатӣ чанде пеши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Қирғизистон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин замина сарони давлатҳо муҳимияти рушди минбаъдаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва дигар ҷанбаҳои робитаҳои дуҷонибаро таъкид карда ба масъалаҳои пешбурди раванди демаркатсияи хатти сарҳади давлатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. Ҳамчунин мубодилаи афкор атрофи мавзӯъҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ сурат гирифт. зеҳни сунъӣ системаҳое мебошад ки тавони фикр кардан, омӯзиш ва қабули қарорҳои мураккабро доранд. дар тиб зеҳни сунъӣ барои ташхиси бемориҳо ва интихоби табобати дуруст кӯмак мерасонад. барномаҳои омӯзишӣ бо истифодаи зеҳни сунъӣ ба ҳар як шахс имконияти ёфтани роҳҳои беҳтари омӯзиширо медиҳад. ҳамчунин дар соҳаи иқтисод ва тиҷорат зеҳни сунъӣ барои пешгӯиҳои дурусти бозор ва беҳтар кардани хизматрасониҳо истифода мешавад. истифодаи зеҳни сунъӣ дар роҳу нақлиёт як қадами муҳим дар самти рушди устувор ва идоракунии оқилонаи инфрасохтор маҳсуб меёбад. бо пешрафти илму техника дар асри 21 зеҳни сунъӣ ба яке аз муҳимтарин равандҳои тағйирёбандаи ҷомеа табдил ёфтааст. ин технология на танҳо дар бахшҳои мухталифи иқтисод ва саноат, балки дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф ва ҳаёти ҳаррӯзаи инсонҳо таъсири амиқ мегузорад. бартариҳои зеҳни сунъӣ дар рушди ҷомеа ба таври васеъ ошкор гардиданд ва имкониятҳои навро барои беҳбуди зиндагӣ ва тавсияи зеҳнии инсонҳо фароҳам месозанд. бо иттифоқи оро қабул гардидани қатномаи махсус зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти нав барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ аз ҷониби Маҷмаъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, боз як қадами муҳим дар самти рушди устувор ҳисобида шуда, бори дигар Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешоҳангу ташаббускор дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намуд. яке аз бартариҳои аслии зеҳни сунъӣ қобилияти иҷрои корҳои такрорӣ ва мураккаб бо дақиқӣ ва суръати баланд мебошад. системаҳои зеҳни сунъӣ метавонанд вазифаҳои маъмурӣ ва техникӣ ки одатан вақт ва захираҳои зиёдро талаб мекунанд автоматӣ созанд. ин боиси коҳиши хатогиҳо, сарфаи вақт ва баланд шудани самаранокии умумии истеҳсолот мегардад. соҳаи роҳу нақлиёт яке аз муҳимтарин ҷузъиёти инфрасохторӣ дар ҳар як кишвар ба шумор меравад. табиист ки бо зиёд шудани шумораи аҳолӣ ва воситаҳои нақлиёт идоракунии самараноки роҳҳо ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт мушкилтар мегардад. дар чунин шароит зеҳни сунъӣ ҳамчун як василаи муассир метавонад ба беҳтарсозии системаҳои нақлиётӣ ва роҳҳо мусоидат намояд. айни ҳол бо истифода аз зеҳни сунъӣ зиёда аз 5399 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ мавриди ҷамъоварӣ қарор дошта, инчунин коркарди онҳо бо истифода аз зеҳни сунъӣ амалӣ шудаанд. дар назар аст зиёда аз 8000 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо истифода аз зеҳни сунъӣ ҷамъоварӣ ва коркард гарданд. бо истифода аз зеҳни сунъӣ мо якчанд модулҳое дорем дар соҳаи нақлиёт ба монанди модулҳои тарозиҳои динамикӣ ва модулҳои GPS мониторинг ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ маълумотҳо коркард мешаванд. системаҳое ки дар соҳаи нақлиёт ҳаст пеш аз ҳама барои шаффофият дар соҳаро таъмин кардан ва бо истифода аз ин системаҳо ё ин ки зеҳни сунъӣ дуруст ба нақшагирии маблағҳои буҷетиро ҳам дар соҳаи нақлиёт ҳам дар соҳаи роҳдорӣ таъмин менамояд.
идоракунии оқилонаи ҳаракат дар роҳ. системаҳои зеҳни сунъӣ метавонанд бо истифода аз камераҳо, сенсорҳо ва маълумоти воқеӣ ҳаракати нақлиётро таҳлил намуда, чароғҳои роҳнаморо мутобиқи шиддати ҳаракат автоматӣ танзим намоянд. манфиатҳо: кам шудани вақти интизорӣ дар чорроҳаҳо, пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо, коҳиш ёфтани истеъмоли сӯзишворӣ ва партови гази карбон. нақлиёти худгард: мошинҳои беронанда ки бо технологияҳои зеҳни сунъӣ идора мешаванд, аллакай дар баъзе кишварҳо санҷида мешаванд. онҳо бо сенсорҳо, камераҳо ва алгоритмҳои зеҳни сунъӣ муҷаҳҳаз буда метавонанд муҳити атрофро шиносанд ва қарорҳои дуруст қабул намоянд. манфиатҳо: камшавии садамаҳои нақлиётӣ бо сабаби хатоии инсон, осон шудани дастрасии нақлиёт барои пиронсолон ва маъюбон, ояндаи нақлиёти ҷамъиятӣ беронанда, истифодаи самараноки нақлиёти ҷамъиятӣ. системаҳои зеҳни сунъӣ метавонанд ҳаракати автобусҳо, қатораҳо ва дигар воситаҳои нақлиёти ҷамъиятиро дар замони воқеӣ назорат кунанд ва ҷадвали ҳаракатро мутобиқ ба талаботи мусофирон тағйир диҳанд. манфиатҳо: коҳиш ёфтани вақти интизорӣ, самаранокии бештар дар истифодаи воситаҳои нақлиётӣ, ҷалби бештари мардум ба нақлиёти ҷамъиятӣ. зеҳни сунъӣ метавонад бо истифода аз дронҳо, сенсорҳо ва камераҳо ҳолати роҳҳоро пайваста назорат кунад ва мавзеъҳои осебдида ё зери хатарро муайян намояд. қабул гардидани қатномаи мазкур моро водор месозад ки дар ин самт боз ҳам корҳоро ҷоноктар кунем. айни ҳол мо бо ҳамтоёни худ бо кишвари ҷопон дар ин самт ҷонок карданӣ ҳастем. дар рӯзҳои наздик мо технологияи нави ҷопониро ворид сохтанӣ ҳастем ки дар ин самт бо истифода аз зеҳни сунъӣ технологияи ҷопонӣ дар мадди аввал зиёда аз 3000 километр роҳҳои маҳаллиро ҷамъоварии маълумотро амалӣ кунем ва пасон коркарди онро бо ин технология таъмин намоем. ин ба мо имкон медиҳад ки дар муҳлати кӯтоҳтарин ин 3000 километрро ҷамъоварӣ ва коркарди онро таъмин намоем ки дар муҳлати кӯтоҳтарин таҳлил ва дар оянда ба нақшагириро барои мо фароҳам меоварад. бо истифодаи дурусти ин технология метавон ҳаракат дар роҳҳоро самараноктар, бехатар ва дастрастар гардонид. равандҳои кунунӣ нишон медиҳанд ки нақши зеҳни сунъӣ дар ояндаи нақлиёт бениҳоят муҳиму умедбахш хоҳад буд. исмоил соҳибназарён, фарҳоди холмат, мақсади мақсад, ахбор. грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, барои баландбардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ ба шуғл ва касбомӯзӣ фаро гирифтани онҳо нигаронида шудааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. бо дар назардошти аҳамияти рушди соҳибкории занон ҳамчун омили муҳими рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва тақвияти нақши занон дар ҷомеа, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори муҳим қабул намуд ки дар дораи он барномаи грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 амалӣ мегардад. ин ташаббус идомаи сиёсати давлат дар самти дастгирии занони фаъолу ташаббускор мебошад. дар асоси ин қарор ҳар сол 15 миллион сомонӣ ҷудо карда мешавад ки барои 200 грант пешбинӣ шуда است. 10% از شماره عمومی گرانت ها با لایحه‌های جدا کرده می شود که به حل مسائل اقلیمی، حفظ محیط زیست و رشد سبز روانه شدند. به نظر کارشناسان ساحه جدا نمودن گرانت ها با لایحه‌های وابسته به اقلیم قدم مهم در سمت مطابق سازی صاحبکاری به تغییریابی اقلیم و رشد استوار اکولوژی به شمار می رود. نظارت تطبیق ثمرناک این برنامه به ذمه کمیته کاربازانان و عالی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واگذار شده است که از روند عملی شوی آن همساله نتیجه گیری کرده می شود. باعث بسیار خوشنودی است که امروز با دستگیری محترم پرزیدنت کشور اساسدار صلح و وحدت ملی
пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди соҳибкории занон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 июли соли 2025 таҳия ва тасдиқ гардид. Тасдиқ шудани қарори мазкур ин рушди соҳибкории занон, ёфтани онҳо ҷои худро дар бозори меҳнат, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ, албатта бо тасдиқи қарори мазкур ба 200 лоиҳа расонидани грантҳои президентӣ ва инчунин чӣ тавре ки ҳамасола аз соли 2006 зиёд гардидани маблағҳои грантҳои президентӣ соли мазкур бошад, яъне соли 2025 маблағи грантӣ ба 15 миллион сомонӣ расид. ҷиҳати дастгирии соҳибкорзанон ва умуман ҷиҳати эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии онҳо дар бозори ҷаҳон, дастгирии занон, дастгирии шахсони имконияташон маҳдуд, инчунин шахсони эҳтиёҷманд боиси таваҷҷӯҳи президенти мамлакат мебошад. طبق معلومات اموری مبلغ گذاری در سال 2025 از حساب ذخیره‌های بودجه صورت می‌گیرد. برای سال‌های من بعد مبلغ‌ها باید در تهیه بودجه دولتی پیش بینی کرده شوند. به نظر کارشناسان این برنامه به طور عملی امکانیت فراهم می‌آورد که زنان در بخش‌های گوناگون اقتصاد فعالیت را آغاز و گسترش دهند. آن زنان تشبثکار را تشویق می‌دهد که ایده‌های نوآوری را در عمل تطبیق نمایند. با راه‌اندازی این برنامه کارشناسان اطمینان دارند که کاهش یافتن سطح بیکاری میان زنان، بهتر گردیدن وضع اقتصادی خانواده‌ها، همچنین رشد منطقوی صاحبکاری به خصوص در دهات نتیجه‌های مثبت به بار می‌آورد. اقدام مذکور نه تنها ادامه سیاست خردمندانه دولت در سمت دستگیری زنان میباشد، بلکه زمینه‌گذار رشد استوار اجتماعی و اقتصادی در مملکت ارزیابی می‌گردد. تجربه سال‌های پیشین به طور واضح نشان می‌دهد که مقام زن در جامعه معاصر به سطح بلند برداشته شده، امکانات‌های نوی رشد انفرادی و اجتماعی فراهم آورده می‌شود. با دستور به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 120 گرم به مبلغ 5 میلیون سوم در سال 2024 به 200 گرم به اندازه 15 میلیون سومونی در سال 2025 رسانیده شدند، یعنی حجم گرانت‌های پرزیدنتی 3 برابر زیاد کرده شد. هنگام جدا نمودن لایحه‌های گرانتی به طبقه‌های آسیب‌پذیر اهالی، زنان دارای امکاناتشان محدود یا برای تامین شغلنوکی چنین زنان روانه شده، زنان کودک معیوب داشته، اینچنین لایحه‌های اینوواسیونی و رشد ساحه کسب و هنرهای ملی افضلیت داده می‌شود. چنین مبلغ‌های گرانتی از سال 2006 تا این جانب در حجم 30 میلیون سومونی به 1185 نفر زنان جدا گردیده، به رشد اقتصادی عائله‌ها و فعالیت صاحبکاری زنان مساعدت نموده است. کشاورزان جمهوری در پرورش نوهای سرحاصل و خوشصفت انگور تجربه غنی دارند. انگوری که در تاجیکستان استحصال می شود در داخل و خارج مملکت طلبات زیاد دارد. بعضی از نوها در شکل تر و یک قسم آن کارکر کرده می شود. گزارش همکاران ما پیگیری همین موضوع است. انگور طیفی گلابی در حرارت پست شبانه و روزهای گرم رنگ خاصی خود رو میگیرد. این نوع انگور در شکل تر به صادرات و با راه نگهداری در سردخانه ها پیش بینی شده است. طعم لذیذ و قناکی بلند خاصی این نوع انگور است. دانه‌اش بیض شکل بوده، پوستی قفس دارد. دوره حاصلگنداری انگور طیفی از ماه سپتامبر آغاز گردیده تا ماه دکبر ادامه می‌یابد. مکان اساسی پرورش انگور طیفی اساساً تلو تپه‌های دره الماسی که هوای مساعد و زمین‌های سرحاصل از بارشات تامین را دارا میباشد به حساب می‌رود. فعلا در 27 دهه جماعت دهات الماسی شهر حصار 245 از 3 گکتار تاکزار موجود است که مساحت بیشتری آنها را اساساً انگور نوع طیفی تشکیل می‌دهد. نوع انگور طیفی گلابی امروز یکی از نوع‌های بهترین، زیباترین، خوش‌طعم‌ترین، شیرین‌ترین که این انگور حتی در زمستان تا اول بهار نگاه داشته می شود. این یک نوعی است که از جهت مثال اگر قندناکش گپ بزنیم از 23 تا 25% یعنی قند را به خود جمع آوری کرده میتواند. در دره الماسی این نوع در زمین‌های لالمی پرورش کرده می شود. الماسی طیفیش تماما از دیگر پرورشگاه‌ها دیده جایی که مثلا انگور پرورش می‌کردند این نوع طیفی الماسی از جهت فرق می‌کرد. هم خوش کلان، هم دانه کلان،
زمستان هم خنکیش هم زیباییش که باید فرق میکرد. خنکش خیلی بلند است و خصوصیت هم انتقالی دارد، میتونه که با صدر نگهداری شود، هم میتونه که مهلت نگهداریش حتی در بعضی محل ها میتونه که به یگان سردخانه حتی در هوای کشور نیز در تگ یک ایوان نیز نگاه میدارن. با همین خاطر انگور بهترین برای نگهداری است. ما میتونیم که نگاه داریم و اگر در سردخانه ها باشد تا مدتی فرض کنیم انگور طایفی رو تا مدتی مثل ماه اپریل ماه نگاه داریم. به سردخانه هم باشد در بعضی نوع ساکنان فرض کنیم شهر حصار منطقه اسکیچ میشوند، در همین منطقه میتوانند در حالت به یگان سردخانه تا ماه مارچ نگاه داشته. дар машварати созмони узуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ки 7-8 июл дар шаҳри Рими ҷумҳурии Италия баргузор гардид, ангури нави тойфӣ расман ба низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид карда шуд. тибқи иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, сертификати низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ 31 октябри соли равон расман ба ҷониби Тоҷикистон тақдим карда мешавад. бунёди боғҳои нав ва васеъ намудани майдони боғу тогзор аз омилҳои муҳими беҳтар гардидани сатҳи некӯаҳолии мардум аст. маҳз бо зиёдшавии майдони боғу тогзор дар чанд соли охир аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ фаро гирифта мешаванд. барои ба даст овардани ҳосили фаровон ва меваю ангури хушлаззат дарахтоне парвариш меёбанд ки таъму лаззат ва сифати хуб дошта бошанд, зеро ин омил яке аз сабабҳои асосии серхаридор гардидани меваҷот аст. пешбурди рӯзгори сокинони ноҳияи Хӯросон аз соҳаи кишоварзӣ вобастагии зиёд дорад. дар ин самт бо мақсади ба даст овардани ҳосили фаровон ва захиракунии маҳсулот аз ҷониби сокинону кишоварзон ҳар қитъа замини корам мақсаднок истифода мешавад. шарҳи бештар дар гузориши Саидшоҳи Муродалиев ва Искандари Саид. сокинони ноҳияи Хӯросон дар баробари бо самар истифода кардани заминҳои васеъи корам ҳамзамон қидаҳои назди ҳавлигиро пурмаҳсул истифода бурда аз ин ҳисоб сабади истеъмолии оиларо таъмин ва сатҳи зиндагонии хешро баланд мебардоранд. бо дарки ин мафҳум сокинони деҳаи деҳқонободи ҷамоати деҳоти Садриддин айнии ноҳияи Хӯросон аз ҳосили заминҳои назди ҳавлигӣ ҳам эҳтиёҷоти рӯзгори хеш ва ҳам бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ таъмин месозанд. давлату баҳром дар 15 сотихи замини дар ихтиёр доштааш ҳамаи зироатҳои кишоварзиро киш намуда ҳамасола ба гирифтани ҳосили баланд ноил мегардад. ин оилаи меҳнатдӯст ду гармхонаи доимо амалкунанда бунёд намудааст ки фаъолияти он дар ягон фасли сол қатъ намегардад. имсол аҳли ин оила аз ҳисоби кишти барвақтии зироатҳои кишоварзӣ ҳосили фаровон ба даст оварда анвои гуногуни хӯришҳо, хушкмева ва дигар маҳсулоти аввалияро захира карданд ки барои бемушкилӣ сипарӣ намудани фасли зимистон мусоидат хоҳад кард. дар 15 сотихи назди ҳавлигимон 4 сотих гармхона ташкил кардем. бодирин коридем яким кишт, бодирин ҳосили нағздод гирифтем, карчка киш кардем, карчкарам ҳосилиш нағз шид гирифтем, дон коридем, ҷугори дон коридем, лубё коридем, мош коридем. бо мисол аз ино банка тайёр кардем. банкҳо барои захираи зимистон иборат аз 400 банка дар амбормон захира кардем мондем. аз донагиҳо лубё дорем, захира кардем, мош захира кардем, ғалладонагӣ захира кардагем ҳастай. 2 сола захирамон ҳастай. чорводорӣ до чорво дорем, бо худоро шукр бо алафшам захира мекунем. хай ба дигар тавсия медиҳем ки ҳамин замин як ваҷа заминро самаранок истифода баранд. ҳеҷ вақт замин холӣ нам. замин агар холӣ монди холид мемонад. замин агар киш кардӣ, меҳнат кардӣ, замин серд мекунад, мепӯшонад, мехиронад, серд мекунад. айни замон ин оилаи меҳнатдӯст дар заминҳои аз кишти асосӣ холӣ гашта кишти такрории полезиҳоро гузаронидаанд ки нашъунамои хуб дорад. дар қисмати дигари замини назди ҳавлигии ин хонавода боғи дарахтони олу, себ, гелос, олуча бунёд гардидааст ки аз ҳосили фаровони он имсол аҳли ин хонавода анвои гуногуни обмева ва афшураҳо барои зимистонгузаронӣ бастабандӣ ва захира намуданд. фаровонҳосилӣ дар қитъаҳои кишт асоси муваффақият ва пешрафти кори хоҷагидорон ба шумор меравад. кишту парвариш ва нашъунамои хуби зироатҳои кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Хӯросон ба назар мерасад ки аз маданияти баланди истифодабарии замин дарак медиҳад. имкониятҳои табиӣ ва таъмини оби полезӣ шароит фароҳам овардааст ки сокинон аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ 2-3 маротиба ҳосили дилхоҳ ба даст оранд.
ساکنان ناحیه نورآباد زمین‌های نزد حولیگی را ثمرناک استفاده می‌برند. با اندیشه آنها در شرایط کوهستان زمین عامل مهم استحصال محصولات و درآمد اهالی به شمار می‌رود. گزارش دیگل محمود از ناحیه نورآباد. سال جاری ساکنان ناحیه نورآباد در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از هر یک قطعه زمین نزد حولیگی و پرزیدنتی عاقلانه و ثمرناک استفاده برده تمام نمود زراعت‌ها را کیش کردند تا هم خانواده خود را تامین کرده بعداً محصولات زیادتیشان را به بازارهای جمهوری برآورند. در این منطقه کوهستان وابسته به شرایط اقلیمی محل مردم از زمین‌های کشت زراعت‌ها همگی یک حاصل می‌گیرند. این است که استفاده عاقلانه و ثمرناک هر یک پارچه زمین نزد حولیگی و پرزیدنتی به افزایش محصولات مساعدت می‌کند. از جمله زمین نزد حولیگی ساکن دهه سیبک ظهورالدین دولتوف همگی 10 ساتق را تشکیل نموده اهل خانواده ده‌ها نمود زراعت را کیش کرده حاصل فراوان محصولات را استحصال کردند. تنها از زمین پرزیدنتی زیاده از 2 تن غله ذخیره نمودند. دهقانان ناحیه نورآباد خوب درک کردند که ثمرناک استفاده بردن زمین‌های موجوده اصلا به خاطر تامین روزگار هر یک خانواده با مواد خوراکواری میباشد. در انبار خاندان ساکن دهه حکیمی بالا مقیم حسنوف الکی از زمین‌های پرزیدنتی حاصل فراوان کارتوشک ذخیره شده است. ساحه دیگری پیشبرنده روزگار این خانواده اساساً زنبور پروری به شمار رفته. با مساعد آمدن باد و هوا در مقایسه با سال گذشته استحصال عسل افزوده از آن خواجگی همه ساله درآمد زیادی اقتصادی میگیرد. در مساحت 15 ساتقه زمین نزد حولیگی بحرالدین نعمتوف باغ درختان سیبوناک، زردآلو، آلوچه و گیلاس و شفتالو موجود می باشد. با مقصد ثمرناک استفاده بردن بین قطار نهالان ده‌ها نمود زراعت‌ها کیش شده است تا احتیاجات خانواده تامین کرده شود. خواجگی دهخانه ابراهیم بنیادی 2 گکتار آبیاری قطرگی خطی نهال‌های سیب، ناک، بادام و چهارمغز شناخته شده. مقصد اساسی بنیادی باغ تامین امنیت عضوخواری و خواجگی میباشد. یعنی که مقصدناک استفاده بری زمین این کفالت آن است که خواجگی را تامین میکند و عضوخوار و امنیت عضوخواری مملکت را تامین میکند. در زمین پرزیدنتی باشد زیاده از 6 تن کارتوشک خوشصفت استحصال شده است. مردم شهرک و دهات ناحیه نورآباد خوب درک نمودند که هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اساساً برای فراوانی دسترخوان اهالی میباشد تا از زمین‌های در اختیارشان بوده عاقلانه استفاده نموده استحصال محصولات کشاورزی را برای تامین روزگارشان باز هم زیاد کنند. در ناحیه برای پیشرفت ساحه کشاورزی زمینه‌های با اعتماد موجود بوده اهالی میتواند از آن عاقلانه استفاده برد تا استحصال محصولات خوشصفت را از قبیل کارتوشک، غله، میوه، سبزیجات و عسل را باز هم زیاد کنند. زیرا عملی شدن این هدفها و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تامین زندگی شایسته مردم پیش بینی شده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرگزاریش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشه.